Velika kriza je najgora ekonomska kriza koja je zadesila svet u modernom vremenu. Ljudi su od naviknutog dobrog vremena, kao što su žurke, džez, muzika, vreme svega i viška, preselili se u period gdje su izgubili životnu ušteđevinu i stajanju linijama za hleb u periodu od nekoliko godina. Velika kriza nije samo zadesila Ameriku, ona se osjetila u celom svetu. I ona je također uzrok početka Drugog svjetskog rata. Ali šta je u stvari bio okidač za ovaj slučaj u našoj istoriji? I koje lekcije smo naučili iz ovoga? Krenut ćemo od 1918. godine, kraj Prvog svjetskog rata. Ili tada u tom periodu zvan Veliki rat. Svi su se vratili svojim kućama u roku od 6 do 12 mjeseci. Za vreme rata žene su prvi put ušle u fabrike i većina do tada zbog kulturnih razloga nisu radile. I sa muškarcima koji su se vratili fabrikama, novi period se desio zvan posleratni period. Ova ekonomska eksplozija je također izazvala kulturološke promjene u samom društvu. Ovaj period je zvan The Roaring Twenties. Kako ovo prevesti na srpskom? Ja ne znam. Roar je reč koja se obično koristi za lava kada urla. Možda možemo da kažemo urlajuće 20. Nema veze. Idemo dalje. U ovo vreme u Detroitu, američka država Michigan, čovjek po imenu Henry Ford, koji je napravio revoluciju u automobilskoj industriji. Sa modelom T. Ovaj model nije bio mnogo bolji od ostalih modela tog vremena. Ovaj model se pravio brže i lakše od drugih modela, jer je po prvi put aplicirana tehnika fabričke trake. Šta to znači? To znači da materijal uđe na jednu stranu fabrike, a na drugu stranu fabrike izlazi automobil. Cena samog automobila je sišla sa $780 1910. godine na $290 1924. godine. Da stavimo ovu perspektivu, prihod jednog domaćinstva u srednjoj klasi u Americi je bio $3480, a da prevedemo ovu 2025. godinu. Ford Model T povučen kroz inflaciju $290 iz 1924. godine vredi kao današnjih $5411. Prosječna plata srednje klase $3480 iz 1924. godine vredi kao današnjih $64.940. Ovaj automobil je postao prvi automobil koji je bio dostupan svima. Ovaj automobil nije bio samo sredstvo, to je bio statusni simbol. Bio je simbol uspjeha jedne osobe. Također u to vrijeme bilo je u modi imati najnovije i najbolje. Na star način života se gledalo kao na nešto nazadno. Do 1927. godine 15 miliona ovih modela je napravljeno i zato druge kompanije su kopirale ovaj revolucionaran proces u fabrikama. I iz radionica gdje je jedna osoba radila na jednom proizvodu, svi su se preselili u fabrike na pokretnim trakama. I ovo je prvi put u istoriji gdje je balans proizvodnje preuzeo gazda. Ako gazda danas stavi traku na 10, bit će ti dug dan. Kvote se moraju ostvariti. A sada što moraš da ubrzaš, to je zato što gazda ima malo više ambicije ovog mjeseca. U ovom periodu proizvodi kao što su frižider, električne pegle, radio, mašine za pranje veša, usisivač su postali po prvi put dostupni. Svi su krenuli da ih kupuju. I oni koji nisu imali za to dobili su strah da ne budu izostavljeni. Ovo doba se zove doba konzumerizma. Sjećaš se kada sam spomenuo da neki ljudi nisu želeli da budu izostavljeni u ovoj revoluciji? Kako može neko da kupi neki proizvod kada nema para? Ima dva načina. Jedan je da uzmeš kredit od banke, a o drugom možeš sam da razmisliš. Potražnja je bila tako velika za ove proizvode da su banke ispunjavale formulare za kredit u roku od nekoliko minuta na šalteru. Vremena su bila fantastična. Rat se završio, vreme je za proslave, pića, džez muziku i još bolju hranu, topao dom i naravno najnovije stvarčice. Kao što su prosječni građani pravili žurke svuda, tako je i neko drugi slavio, ali na drugoj adresi. Od 1921. godine do 1929. godine Dow Jones, američki indeks ekonomije, je otišao sa $63 sve do $381, što je 6 puta veća ekonomija za kratak period. Sada, ako ovo kažemo u žargonu jednog dobrog kuvara, za veliku depresiju je potrebno nekoliko sastojaka. Završetak rata, kredit koji se dobio na lepe oči i ogromna količina sijućih igračaka za odrasle. 1, 2, 3, nešto mi ovdje fali. Investicije na berzi od generalne populacije bez fundamentalnog razloga u kompaniju. Fundamentalan razlog znači da kompanija ima prosperitet u bliskoj budućnosti, ima kompetentan menadžment i također je jedna od najboljih u svojoj klasi. Kao što su ljudi imali strah da ne budu izostavljeni sa proizvodima, tako su imali strah da ne budu izostavljeni od budućih prihoda na berzi. Na engleskom se ovo zove fear of missing out, strah da ne propustiš. Kada nijedna cena hartija od vrednosti nije preskupa, to onda znači jednu stvar. Procvetala ekonomija? Poludela ekonomija.
Iako su cene hartija od vrednosti išle sve više i više na gore, potražnja za proizvodima je skoro pala do sredine 1920. Evropa se i dalje oporavljala od uništenja u Prvom svjetskom ratu i potražnja u Americi je skoro zasićena. Na Wall Streetu se nisu mnogo brinuli oko toga, jer su zamišljali da će sve godine biti samo bolje. Potražnja je bila toliko velika na berzi za investicijama da su napravili margin investing. Ovo znači da si mogao da kupiš deo hartije od vrednosti. Do 1929. godine 40% kredita u Americi je uzeto za investiranje na berzu. I te godine Amerika je izabrala novog predsjednika Herbert Hoover, na našem jeziku Herbert Hoover, koji je rekao: mi u Americi danas smo bliže finalnoj pobjedi nad siromaštvom nego ikada u istoriji bilo koje zemlje. I onda je došao 24. oktobar 1929. godine. Crni četvrtak. U jednom danu 12.900.000 hartija od vrednosti je prodato. Za one koji nemaju nikakav osjećaj prema ovom broju, da objasnim kako se osjećao ministar financije tog dana u Americi. Ova situacija je ista kao kada bi ti krenuo da se sankaš nizbrdo, samo što ne bi imao sanke i bio bi u kupaćem kostimu, a zemlja je puna žileta, a brdo je dugo. Cela berza je pala za minus 11%. Ovaj dan je početak velike krize. Za 2 nedelje vrednost svih hartija od vrednosti je umanjena za 1/3. Ljudi koji su uzeli kredit da investiraju na berzu su financijski propali, ali to nije izazvalo ekonomsku krizu. Ekonomska kriza se desila onog momenta kada banke nisu mogle da dobiju novac nazad koji su dali kroz kredit, jer su banke spekulisale previše. Mnoge banke u ovo vreme su bile jako male. Bio je to manje više porodičan biznis i preko noći ogromna količina banaka je izbrisana sa biznis mape. I tada nije postojalo osiguranje na depozit. Ovo je prouzrokovalo toliki strah kod ljudi da su svi trčali kod svojih banaka i uzimali novac, i također kod zdravih banaka. Nijedna banka na svetu ne može da vrati sav novac svim klijentima za nekoliko dana. I ovo je vrtlog uništenja. Gde strah vlada, sve ostalo gori. 1/3 banaka u Americi je zatvorena u ovom vremenskom periodu. Ova velika depresija je trajala 10 godina i za sada je najgora ekonomska kriza ikada zabeležena u ljudskoj istoriji. Mnoge kompanije su bile zatvorene. Nezaposlenost u ovom periodu je bila 25%. Čekaj sekund, gdje sam ja vidio taj broj? Nezaposlenost u Srbiji 2012. godine je bila 25,5%. Zašto meni niko nije rekao da smo imali veliku depresiju pre 13 godina? Nema veze, voda ispod mosta. 9.000 banaka je zatvoreno, 34 miliona ljudi bez doma i posla. Kako su se snalazili? Pa kako su morali. Onda dolazi na scenu novi predsjednik u Americi, Franklin D. Roosevelt, koji je odmah krenuo sa ekonomskim planom i novim zakonima. Ekonomski program se zvao The New Deal, ili na našem jeziku novi sporazum, dogovor. Novi zakoni kao što su minimalna cena rada, plaćen prekovremeni rad, osiguranje za nezaposlene, socijalna zaštita, osiguranje na depozit u bankama. On je ovim potezima umirio ljude u Americi i dao im sigurnost da veruju u sistem. I tek posle toga sistem se oporavio. Ali za ovo je bilo potrebno nekoliko godina. U ovo vreme američka administracija je zahtevala od Hollywooda da svaki film ima srećan kraj, da bi se ljudima podsvesno dala poruka da će na kraju svega ipak biti dobro. To jest da na kraju tunela se vidi svetlo. I tako 100 godina kasnije mi gledamo filmove sa srećnim krajem. Da li ovaj video ima srećan kraj? Iskreno ne znam. Ti mi reci.